النهارده صحيت الصبح كنت جعان جدا، قلت انا عايز اروح امنجه نفسي واكل نفسي، ومكانش معايا غير 100 جنيه. طب اعمل ايه بال 100 جنيه دي؟ طب اشتري ايه؟ معرفتش اروح حاجه، قلت اما اروح اشتري لحمه. سالت الجزار قلت له اللحمه بكام النهارده يا عم؟ قال لي اللحمه ب 200 جنيه. يا نهار اسود، ده انا معيش غير 100. طب اديني ربع كيلو يا عم عشان اكمل باقي الاكل. قال لي لا، ما بنبيعش ربع كيلو. الله، طب اعمل ايه طيب؟ قلت مش طالبه لحمه، نروح لبتاع الفراخ. بكام الفراخ النهارده يا عم؟ قال لي الفراخ الكيلو ب 50 جنيه. يعني عشان اشتري فرخه اشتري قد ايه؟ برضه ال 100 جنيه هتخلص. طب اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. قلت لما اروح مش طالبه فراخ ولحمه، اروح اعمل ايه؟ قلت اروح اشتري شويه عدس ونعمل لنا شويه كشري كده، حاجه قلاجه ومية مية. حاجه قلاجه كده ومية مية. اروح اشتري العدس، قلت اعمل مكرونه. اروح اشتري كيس المكرونه، الاقي كيس المكرونه بقى ب10 جنيه. ازاي يا ناس كيس المكرونه بقى ب10 جنيه اللي هو اصلا كان ب4 جنيه؟ ايوه يا عم. طب اشتريني عدس، لا العدس غالي. الله، طب هاكل ايه بال 100 جنيه؟ طب هاتولنا شويه بيض وشويه جبنه وشويه عيش، برضه مفيش. الله، لا ده انتوا مصممين بقى تخلوني افضل جعان. طب ال 100 جنيه دي اعمل بيها ايه؟ اقول لهم اعمل بيها ايه؟ قالوا لي ال 100 جنيه ديت تركنها على جنب وتمشي، يا اما تشتري لك 3 بيضات وشويه عيش. يا لهوي، 3 بيضات وشويه عيش وشويه جبنه ب 100 جنيه؟ ده ال 100 جنيه زمان دي كان ممكن نعمل بيها اكله محشي محترمه، ونعمل بيها بقى ونهيص ونشهيص الدنيا. عيني عليا، معيش غير 100 جنيه ومش عارف اكل بيهم اي حاجه. يا لهوي، اروح فين يا ناس؟ قلت اما اروح اشتري شويه جبنه وشويه عيش وشويه بيض، برضه لقيت ال 100 جنيه ما كفتش، واخر اشتريت 3 بيضات وما اشتريتش اي حاجه خالص.